Srpske zemlje u vrijeme Stefana Nemanje. Od početka 12. vijeka centar borbe za samostalnost srpskih država premješta se iz Duklje u Rašku. Na političke prilike u Raškoj, koju ćemo od ovog vremena češće zvati Srbija, uticali su međusobni odnosi dvije susjedne velike sile, Vizantije i Ugarske. Vizantija je u namjeri da učvrsti svoju vrhovnu vlast često smjenjivala srpske velike župane. U drugoj polovini 12. vijeka Srbijom je zavladala porodica Stefana Nemanje. Veliki župan iz 60. godina postao Nemanjin najstariji brat Tihomir, a Nemanja i druga dva brata, Stracimir i Miroslav, su bili udioni kneževi. Nemanja je još kao udioni knez pokazivao želju da vodi samostalnu politiku, pa je zato došao u sukob sa braćom. Iz tog sukoba je 1166. godine izašao kao pobjednik i postao veliki župan. Tokom 3 decenije vladavine Stefan Nemanja je često ratovao protiv Vizantije, a naročito nakon smrti vizantijskog cara Manojla Komnina. Proširio je državu i izborio veću samostalnost. Poslije poraza na Moravi 1190. godine morao je vratiti dio teritorije Vizantiji. Na državnom saboru u Rasu predao je vlast srednjem sinu Stefanu, jer je on bio zet vizantijskog cara. Nakon povlačenja sa vlasti Nemanja se zamonašio i uzeo ime Simeon. Podigao je više crkava i manastira, a njegove najznačajnije zadužbine su manastiri Đurđevi Stupovi, Studenica i Hilandar, koji je podigao zajedno sa najmlađim sinom Savom, odnosno Raskom. Stefan Nemanja je rodonačelnik nove vladarske dinastije Nemanjića, koja je Srbijom vladala do 1371. godine.